رب ارض عنا رضاك الأغفار يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رفق بنا خير خلقك جميعا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على الأزكياء السلام
جاءوك بذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المرسلين قد جاءوا بذنبي يستغفرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءك
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه مع آلك الأطهار مع سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشيانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها الأشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تعشوا أذهبرانا صلى الله عليه فامتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوان صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان صلى الله عليه وانسد إلى أوصاب طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفق والكواكب تهتدي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفق والكواكب تهتدي والقلب يخفق والكواكب تهتدي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفق والكواكب تهتدي ولد المشرف
والكواكب تجلي وتقولوا آمنا رأيت جملا وتقولوا آمنا رأيت جملا في ليلة يلوحها ينجلي كالبدر في ليلة يلوحها ينجلي والقلب يخفاك والكواكب تجري ولد المشرف بربيع الأول والقلب يخفاك والكواكب تجري ولد المشرف بربيع الأول والقلب يخفاك والكواكب تجري والقلب يخفاك والكواكب تجري يا إمام الروح يا سردي عباد الله معتمدي ثبت الرعايا وآخرتي يا رسول الله بخوض يدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا الله عليه والنور عبده منا به في ذكره عجل به منانا الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرح واغدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعر أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء
داء فاستفق من غفلة عند وكن يفضانا وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من صحبتين إلا أنا في خيرها حتى بروديانا وأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه للإله يصانا الله هما واختاره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوفيق رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك ما إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا بيانا أخذ ميثاق النبيين لما أعطيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون عوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا حتى هنا ترفع وصلتقى وكل يسمع لك نجم فهرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه هنانا ولسوف يؤتيك فترضى جل من معت تقاصر أن أطاه نهانا بالله كرم واسم محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على نور الذي عرج السماء ينفع زمان ينفع زمان صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز
بلا فؤادي وخياما صلوا على نور الذي عرج صلوا على نور الذي عرج الزمان يا فوز من صلى عليه وسلم محمد خير المرسلين
لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المصون عيانا وهو ابن حاشم الكريم شهم بني أبد مناف بن قصي كان ولده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله أدلانا وهناك كف واعلم بربه إلى إسماعيل كان للأبي مئوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يعود النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأهزانا ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأقوانا بالدهر ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرئت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته صلى الله عليه وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هذا وقبيل فجر أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلى
ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون تراما الله الله بالهول الأفضل فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فاضل إلينا يا الله ربنا بكل
مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا صلوا على النبي محمد اللهم صل وبارك عليه. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita pada malam hari ini di tempat yang penuh barakah ini, di tempat yang mana insyaallah mendapatkan maghfirah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kepada kekasih kita bersama yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau kelak akhir zaman. Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang bersama-sama kita muliakan pada malam hari ini,
tamu kita yang datang dari Tarim Hadramut, yaitu Syekh Sami Bayashur, mata'an Allah bituli hayatih. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan segala urusan dunia dan akhiratnya, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan di tengah-tengah kita juga ada Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, Al-Habibana, Al-Habib Muhsin Baftain, dan Al-Habib Agil Barakba, dan Al-Habib Alwi bin Syahab, dan Raisul Majalis kita yaitu Al-Habibana Al-Habib Rizki bin Segab Al-Habsi. Semoga para habaib kita yang ada di depan ini Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan hajatnya, Allah lindungi dari bala musibah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Fakir akan menyampaikan sunan acara kita pada malam hari ini, yang mana tadi kita telah melalui bersama, yaitu Yagra Maulid Al-Habs Maulid Yaulami yang dikarang daripada guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Ya, marilah kita memasuki acara selanjutnya, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan pada malam hari ini oleh Ketua RT, yang mana pada malam hari ini akan disampaikan daripada Bapak Septa Idul Putra. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu anbiya'il wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati dan juga sama-sama kita hormati tamu kita yang dari jauh yang telah hadir di depan kita, dari Tarim Al-Muqarrim, Syekh Sami. Assalamualaikum. Mohon maaf, aku tidak bisa bahasa Arab, jadi itulah bacanya Assalamualaikum. Baik. Dan juga para guru-guru kita, para Habib, ada beberapa Habib di sini. Mohon maaf, aku tidak bisa sebut juga siko-siko. Mohon maafnya. Inilah kelemahan anak. Dan juga para guru-guru kita sudah ada di sini, para ustazah, ada ustazah juga ada di belakang, Bib. Dan juga para jamaah, para tamu undangan, ibu-ibu yang telah hadir di malam yang insya Allah penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua masih diberikan nikmat yang begitu besar, yang tidak dapat kita hitung, khususnya malam ini yang kecil sekali, yaitu nikmat sempat yang kita dapat rasakan, sempat hadir di majelis yang berbahagia ini. Tidak lupa, marilah kita juga senantiasa bersalawat kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa setia dan insya Allah selalu memberikan syafaat kepada kita semua hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin.
Sebenarnya aku nih gugup di sini nih. Nih ya, gugup. Iya, lemah aku pujuk panggung dengan ini aman. Apa depan guru-guru kita nih gemetar, jantung berdebar. Waduh. Iya, pencak budak bujang baru meranjak berdebar. Jadi mohon maaf, amun agak gemetar-gemetar dikit, dan juga aku mohon maaf, aku pakai bahasa Palembang bae, oleh karena aku biasa ngirum pindang, takut kesleo. Apalagi yang tadi pecah apa MC tadi, pakai bahasa, nah ampun aku, iya, angkat bendera putih, cerah gitu. Jadi semoga saja dengan acara malam ini, dengan memperingati Maulid Nabi, merajut cinta Rasul sebagai teladan akhlak mulia. Baca aku di depan tuh nah bukan ini, merajut cinta Rasul sebagai teladan akhlak mulia. Semoga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selalu mendapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, kita juga selain dari memperingati Maulid Nabi, kita juga akan 2 hari lagi memperingati hari besar, bukan hari besar ya, hari kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-81. Dengan kita memperingati Nabi Muhammad, semoga meningkatkan iman dan takwa. Iman dan takwa kita bawa dengan semangat 17 Agustus, dapatlah juara 1. Nah, jadi jangan juara 1 baik itu kejar, imtaknya juga kita kejar, iman dan takwa. Nah, lagi ceramah tuh. Mohon maaf, Bib. Aku. Ketawa kan tadi minggu main futsal gitu. Jadi ya berhubung aku gugup, enggak gemetar, jadi ngendangan. Gemetar kan? Amun guru-guru gitu nih, aku lemak lah tegak depan istilahnya ngejok sambutan di panggung-panggung, kapan di sini gemetar nih ya. Asli gemetar. Jadi semoga saja di lingkungan kita ini, di wilayah RT 64 ini menjadi berkah. Dengan adanya kita sering mengadakan peringatan-peringatan Hari Besar Islam, dengan seringnya kita mengadakan majelis-majelis, semoga keberkahan selalu mengalir di RT 64 ini. Amin. Termasuk RT-nya jangan lupa. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya juga kami sampaikan mungkin dalam penerimaan penyambutan kurang berkenan. Dan juga kami juga mohon maaf mungkin dalam pelaksanaan ini sederhana. Semoga tidak mengurangi nikmat dan juga barokahnya kita pada malam hari ini. Mungkin itu baik, aku takut keseleo, kualat aku. Ampun. Jadi semoga dengan kehadiran tamu kita yang telah jauh datang dan juga para guru-guru kita yang telah hadir, membuat kita semua semangat, lebih semangat untuk datang ke majelis dan juga lebih semangat kita untuk beribadah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aku takut keseleo omongan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran kasiran jazakumullah khairul jaza pada Bapak Sabta Idul Putra yang telah memberikan kata sambutannya tadi. Semoga membawa manfaat buat kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara selanjutnya yaitu kata sambutan sekaligus pembacaan kitab singkat yang akan disampaikan daripada Ra'isul Majalis Tanwirul Fuad
yang mana pada malam hari ini akan disampaikan daripada Al-Habib Rizki bin Segaf As-Segaf fa'alihi falyatafaddal mashkurah. Sallu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. بربي قيامي لا بنفسي ولا السوى فشكري له سبحانه وثنائي. فأولا نرحب بضيفنا الميمون الذي قد جاء من اليمن وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا الإيمان يمن والحكمة Yamaniyah. Agar ja'ana Syekh Sami bin Sa'id Bayasud. Allah yahfadkum wa yahfadna bikum. Wa tasharraf bikum wa ahlan wa sahlan bikum. Asal qabul min al-Maula wa asal ridha min Allah. Amin Allahumma amin. Jadi kita sampaikan ucapan selamat datang kepada tamu kita yang mulia Syekh Sami bin Sa'id Bayasud di sini. Bayasud. Oh, Bayasud. Nah, Syekh Sami bin Sa'id Bayasud yang telah datang dari Yaman. Nah, kalau Nabi itu memuji-muji orang Yaman. Kata Nabi, atakum ahlul Yaman hum araqu afidata wa alyanu quluba. Telah datang kepada kalian orang Yaman. Ini kata Nabi ini. Nah, dulu di zaman beliau ya. Subhanallah, memang munasib atau sesuai dengan momen kita. Orang Yaman datang kata Nabi. Nah, mereka ini orang-orang yang memiliki hati yang paling bersih dan paling lembut. Sallu ala Muhammad. Ini kata Nabi. Ya, jadi kalau nengok di medsos ada orang nyaji Yaman, bah tidak melok Nabi. Iya, ini Nabi Muhammad memuji. Alhamdulillah, ya, kita kedatangan salah seorang ulama dari sana. Masya Allah. Wa'aqadna al-majlis ya Syekh Syahriyan fi syahr marrah fi al-usbu' ats-tsani lailatul jumu'ah. Naqra fi hadha al-majlis al-kitab risalah al-jami'ah lil Imam al-Haddad. Natabarrak risalatul muawanah, na'am. Risalatul muawanah wal mudhaharah wal mu'azarah الحبيب الإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد. الحمد لله. وأهل القرية يحبون المجالس حتى في غير ذلك من الأيام هؤلاء يعقدون هنا مجالس هنا في الأسبوع ممكن مرة أو 3 مرات. وممن جلس هنا سيد علي الكاف جلس هنا في المسجد يدرس هناك. كذلك الأستاذ حامد وهيودي وكذلك كثير غيرنا يعلم هنا. وهؤلاء يحضرون ويحرصون ويتبركون. Alhamdulillah. Jadi kita sampaikan ke beliau bahwa Masya Allah orang sini demen majelis. Nah, sampaikan kayak itu, orang sini demen majelis. Mudah-mudahan asal istiqamah wal qabul. Mudah-mudahan istiqamah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita penerimaan di sisinya. Amin. Allahumma amin. Al-Fakir tak nak berpanjang-panjang sebenarnya. Ala kulli hal, tetap kita baca kitab sedikit baik, jangan tidak tabarruk. Sebelumnya terima kasih juga kepada segenap panitia, terkhusus tentunya Pak Imron Natamuda, sahibul bait hadza ya Syekh. Ismuh Imron Natamuda. Beliau beserta keluarga tentu banyak yang membersamai beliau di momen kali ini terkhususnya. Tentunya banyak, ada pastinya ada para donatur yang mendonasikan sebagian hartanya, juga yang mendonasikan atau yang memberikan
pikiran, tenaga, dan waktu, lain-lain sebagainya. Pokoknya segala macam yang telah antum upayakan, itu kita yakin ya, diketahui oleh Allah pasti. Dan juga Rasulullah SAW nyampi kabarnya ke beliau. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Itu kata Allah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, berkaryalah, beramallah, berbuatlah, karena Allah akan lihat apa yang kalian lakukan. Juga Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya insya Allah antum semua sudah menyenangkan hati Nabi. Insya Allah di akhirat tidak susah nak temu Nabi. Kata Nabi, wailul liman lam yarani yaumal qiyamah. Rugi, celaka, sungguh petaka bagi orang yang tidak bisa jumpa aku di hari kiamat. Karena syafaatul uzma beliau yang punya. Insya Allah segala apa yang telah dikorbankan, yang telah didonasikan, yang telah disiapkan, Allah jadikan itu sebab antum semua bahagia di akhirat, juga bahagia di dunia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, langsung kembali ke kajian kita. Kita berisalatul muawanah wal mudhaharah wal muhazarah. Paling insyaallah 5 menit ke depan selesai. Kita biarkan waktu kita banyak untuk tamu kita yang datang dari jauh. Ini cuman formalitas bahasanya, kan majelis bulanan. Baca kitab ini jangan di skip, walaupun hanya 5 menit, walaupun hanya 1 baris. Al-Imamul Haddad menyatakan, wa alayka ya akhi bi islahin niyyati wa ikhlasiha wa tafaqqudiha wa tafakkuri fiha qabla ad-dukhuli fil amal fa innaha asasul amal. Kesimpulannya, wahai saudaraku, kata Al-Imamul Haddad, kamu harus membersihkan niatmu. Itu kesimpulannya cuma itu. Kamu harus membersihkan niatmu. Nah, ini nasihat paling singkat tapi paling bermanfaat. Sebab kata Nabi, innallaha la yanzuru ila subarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tidak pandang penampilan kalian, tapi yang Allah lihat adalah isi hati dan niat-niat yang kalian canangkan di dalam hati. Nah, itu jadi kalau kita pengen tahu apakah kita ini cakep di hadapan Allah, tanyakan apakah niat kita bagus, apakah hati kita bersih. Nah, kalau manusia menilai kita awal pertama dari wajah, terus dari pakaian, dari postur tubuh, terus sampailah mungkin ke aroma tubuh kita, itu yang jadi penilaian mereka. Tapi wajah kita di hadapan Allah itu hati kita. Nah, kalau hati kita bersih, niatnya lurus, maka Allah cinta kita. Ya, Ani'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah dalam kondisi hati yang penuh rasa ikhlas. Intinya ikhlas itu penting. Tulus-tulus hidup tuh bahasanya, polosan baik. Sebab kita nih hidup ini kan buat Allah ya. Yang hidupan kita Allah. Dan di kehidupan ini Allah ingin lihat kita. Aku beri kamu ini dan itu. Aku buat kamu mampu untuk lakukan ini dan itu. Aku ingatkan kamu untuk ikhlas. Terus aku akan lihat apakah segala apa yang aku beri kamu gunakan untukku dan kamu niatkan untukku. Kalau ya, berarti lulus nih hamba nih. Kalau tidak, berarti tidak lulus. Masya Allah. Jadi intinya keikhlasan adalah ruh dari ibadah yang kita lakukan. Ada sih kok uang ngaji, Masya Allah, dia baca Quran di samping jendela rumahnya. Mungkin Anda pernah bawakan di sini ya. Di samping jendela rumahnya baca Quran surah Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Terus dia baca, akhirnya ada hamba Allah lewat di samping rumahnya. Nah, saat hamba Allah lewat tadi ada wong lah intinya. Suaranya dikencangkan, nadanya dicakepkan. Padahal dia maconya pelan, nadanya pun biasa. Saat ada orang, nadanya diperbaiki, suaranya dikeraskan lagi. Aduh, apa memang? Aduh, hamba Allah tadi lewat kan pengen diketahui wong. Aku ini bukan ngaji di masjid, tapi juga di rumah juga ngaji. Masya Allah, di tengah-tengah dia ngaji tadi, setelah pamer lah tadi dia ya, ngantuk. Sampai sedikit tertunduk, sedikitnya bahasa Palembangnya tekeliep. Kalau bahasa Arabnya irfa'ah minan naum.
Terkeliap sebentar, tertidur dikit, dengan cuman di momen itu dia sempat mimpi. Dia mimpi ka'annal qiyamata qad qamat, seakan-akan kiamat terjadi. Dia dapat buku. Dicek bukunya, dia buka, oh ada tulisan surah Toha yang sedang dia baca. Dia lihat pada tiap-tiap huruf itu di bawahnya ada angka 10, 10, 10, 10. Sesuai sabda Nabi, bahwasannya satu huruf dari Al-Quran yang kita baca pahalanya 10. Wah, ini pahala galau, kata beliau tadi. Akhirnya lihat beberapa ayat, tidak banyak, dikit. Kosong bawahnya, tidak ada angka 10, 10 itu. Akhirnya dia dekati satu sosok makhluk yang dia kira ketika itu ini malaikat Allah. Ditanya, ini ngapun nol? Lah, kamu kan ngajinya bukan karena Allah yang ini. Ada uang tadi lewat, kamu keraskan suara. Tidak dapat pahala. Nol pahalanya. Itulah butuhnya ikhlas. Ala kulli hal ya. Mudah-mudahan ya, ini urusan hati. Masalah hati ini memang balik-balik ke Allah. Innal quluba baina asabi'ir rahman. Intinya Allah yang punya kendali atas hati kita. Jadi kita tentu berusaha, tapi jangan lupa minta ke Allah ya, agar Allah luruskan niat kita, Allah bersihkan hati kita, sehingga Allah Ta'ala memberikan rasa cintanya kepada kita, sampai kita pun bisa mencita-citakan rasa cinta itu sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kalau ada salah-salah kata, maafkan kepada Allah. Al-Fakir mohon ampun ya. Terus Al-Fakir di ujung ucapkan sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya kepada tuan rumah, kepada segenap panitia, kepada segenap hadirin, kepada segenap asatidzah, kepada ustadz-ustadz yang banyak. Yang Al-Fakir kelupaan sampai nyebut. Ada Habib Muhsin Uftem, ini beliau nih, ana masih mondok dulu. Yang galak negak ana beliau nih. Maklum lah, namanya budak kan. Coba budak kadang-kadang nakal. Beliau memang masya Allah di Rubat tuh bukannya belajar, tapi sudah ngawak Abuya kemana-mana. Di sana beliau udah ngabdi sama Abuya, sedangkan kita masih ingusan. Sampai sekarang anak manggilnya Ami. Ami itu bahasa Palembangnya apa? Mamang. Sampai sekarang Ami Muhsin anak manggilnya. Dituakan. Alhamdulillah. Juga ada Habib Agil Barok Bah. Ya, jazakumullah khair alal hudur. Ami Alwi, ya ada Ustadz Yasir, Habib Ali Barokah, Habib Ali Al-Kaf, ada Ustadz Ilham, ada Ustadz Hamid Wahyudi, ada MC kita yang tadi maki bahasa formal kata Pak RT tadi. Ustadz Faris, Ustadz Ardiansyah. Nah, ini beliau ada Ustadz Ardiansyah ya Syekh. Jab ashabu ila huna kullal majlis fi kullil majlis. Ashabul hadrat. Alhamdulillah. Bas mau min ahli Sagaf lah. Kulli hal. Sekali lagi ya, terima kasih banyak pokoknya, mudah-mudahan qabul. Amin Allahumma amin. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Hadza ma naqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran, jazakumullah khairul jazaa kepada guru kita bersama Al-Habib Rizki bin Sigap Al-Habsi, yang mana tadi telah menyampaikan kita sambutan sekaligus pembacaan kitab singkat tadi. Semoga kita mendapatkan amalan-amalan faedah-faedah yang kita ketahui pada malam hari ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuki acara inti kita pada malam hari ini, yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan daripada tamu kita yang datang dari kota Tarim, Hadramut, yang mana yang akan disampaikan daripada Syekhana Syekh Sami Bayashur. Fa'alihi falyatafaddal mashkura. Mutarjim pada Al-Habib Muhsin Tuftin. Sallu ala Nabi Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. صلى الله وسلم على سيدنا محمد في كل وقت من الأوقات وعلى آله وصحبه وسلم فيما مضى فيما هو آت يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Jadi beliau tadi mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempurnaan nikmat, dan kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap tempat dan setiap waktu. Dan beliau ucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ala al-liqa fi afiyah. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah perjumpaan dalam keadaan afiah. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudi'uka kull al-manafi' an-na'am alladhi ataytana iyaha fahfadhha lana ya khaira hafidh ya Allah. Nah, ini kata beliau, kita minta sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keafiatan di setiap keadaan dan diberikan kebahagiaan di setiap tempatnya. Allahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah sebaik-baiknya zat yang maha penjaga dan yang maha penyayang. Alhamdulillah ala ni'matis salihin fina wal masyayikh wal awliya. Alhamdulillah wal habaib. Dan bersyukur kita, kata beliau, kita berada dalam kenikmatan yang biasa dirasakan oleh orang-orang soleh, yang biasa dirasakan oleh para aulia. Malam ini kita ngerasakannya, alhamdulillah. فإنهم هم الأصل في وصول الإنسان، هم الأصل في وصول الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. Dan mereka orang soleh, mereka para aulia adalah salah satu usul atau pokok daripada cara untuk kita bisa sampai seperti bagaimana mereka yang telah sampai kepada Allah. وقد ورد عن سيدنا علي بن أبي طالب لولا المربي ما عرفت ربي. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalau bukan guru murabbi maka kita tidak bakal tahu dengan Allah. ولولاهم وبين الأنام لدغدكت جبال وأرض لارتكاب الخطيئة. Kalau bukan karena seorang pendidik maka kita tidak akan pernah tahu yang namanya kesalahan yang sudah melebihi daripada besarnya gunung. ولا يقول سيدنا الشافعي لولا الاستغفار بالأسحار وصحبة الأخيار لما أحببت البلاء في هذه الدار. Syekh Abdul Salim. سيدنا الشافعي. Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau bukan karena adanya istighfar di waktu sahur dan galak duduk dengan wong baik, kata Imam Syafi'i, aku dah galak berlama-lama di dunia ini. حتى يقول قائلهم كنت إذا نظرت إلى الإمام محمد بن واسع التابعي أزداد في العبادة أسبوعا قوة وهمة. Kata Imam Syafi'i, beliau ngomong, أحدهم يقول إذا نظرت محمد بن واسع التابعي. Jadi ada salah seorang mengatakan, kalau aku nyingok seorang ulama namanya Muhammad bin Wasi', nyingok gainya baik, itu bertambah semangatku untuk ibadah seminggu lebih. Nyingok gainya baik. والسر هذا الفهم أن سر قول سيدنا عمر لولا أبو بكر لهلك عمر. Dan ini rahasia yang luar biasa. Kata Sayyidina Umar, kalau bukan berkat Sayyidina Abu Bakar, sudah celaka Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar bin Khattab. والسر ذلك كله من قول الحق سبحانه وتعالى وكان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Nah, ini sir rahasia dari apa yang kita dengar tadi ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran yang Allah katakan, selama ada Nabi Muhammad maka tak bakal diturunkan azab. Selama kita galak minta ampun, dan tak akan juga kita mendapatkan azabnya. ويقول سبحانه وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، وهذه لفظة مطلقة في الحياة أو بعد الممات. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Jadi ini disebutkan dari ayat tadi yang dibacakan oleh beliau, kalau ada wong yang mana dia memiliki banyak kesalahan, banyak dosa, lalu mereka mendatangi membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka akan dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini galau-galau berkat Nabi Muhammad.
وسر هذه الوراثة لا تدرك إلا بالمجالسة من جالس جانس. Dan yang ini, yang kita tadi dengar tadi, ada kejenisan seperti jenisnya para aulia, para solihin ini tidak akan didapatkan kecuali karena galak sering membarengi, galak sering duduk sama-sama, galak duduk di majlis, galak sama-sama duduk dengan orang soleh. ومجالستهم رضي الله عنهم وارضاهم هم جلساء الحق. يقول الله سبحانه وتعالى أنا جليس من ذكرني. الله يقول عجيب، الله يقول أنا في كبريائه وعلوه يقول أنا جليس من ذكرني. أنت تجالس من؟ تجالس الرحمن. إيش هذه العظمة؟ إيش هذه العظمة سبحانه وتعالى. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من عالم. Ini subhanallah, Allah sendiri juga ngomong. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadits qudsi? Aku duduk bersama wong yang galak nyebut namaku. Aku duduk bersama dengan wong yang galak nyebut namaku, nama Allah. Ini Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar ngomong. Jadi kalau kita galak nyebut nama Allah, galak berzikir, kita sedang membersamai Allah. فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخلي حظك مهما قدموك وراء ما صحبة العيش إلا صحبة الفقراء. من الفقير ماشي معاه فلوس، ماشي معاه دينار، لا، الفقير الذي استغنى عن الشيء، لأن الغني غني عن الشيء لا به. الغني عن الشيء لا به، غني عنه لا به، فهم فقراء إلى الله لأن الله هو الغني سبحانه وتعالى. طلاقة ما حد يقدر يغنيك من الناس. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فهو غني، وإذا أعطى يغنيك، لكن ما حد من البشر إذا أعطى يغنيك. يكفيك نعم، لكن يغنيك لا. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kayo, zat yang tidak butuh dengan siapapun, zat yang tidak butuh dengan apapun. Dan kalau kita zat yang sangat membutuhkan, yang butuh dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kayo, Allah yang tidak butuh dengan apapun, itu lain dengan kita. Kalau kita diunjuk sesuatu, mungkin ngerasa cukup, tapi belum ngerasa puas, belum ngerasa banyak. Adalah kenyang. Tapi kalau lah kenyang, apakah kenyang terus? Pasti kaget datang. Tapi kalau Allah tidak. Yang maha kayo dari segala yang kayo dan tidak butuh apapun dari segala pun penjuru yang memberikan. قال سيدنا جعفر الصادق ضل من ليس له شيخ يرشده. ضل من ليس له شيخه الشيطان. نسأل الله العفو والعافية. Itu Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ja'far Shadiq. Itu kata beliau Imam Ja'far Shadiq, seorang guru akan menyampaikan seseorang. Jadi kalau orang tidak punya guru, maka gurunya setan. نحن الآن في زمان تقدم منه هذا الزمان، وسيأتي أيضا على الناس زمان يجتهد الغرب والكفار إسقاط القدوات. القدوة يسقطون القدوة بإيش؟ بأساليب من المسلمين أنفسهم للمسلمين، تشويش، إسقاط القدوات. إما ينكرون شخصية فلان، هذه الشخصية ليست كذا كذا، إكس مسلم ربما عالم شيخ يتكلم بالدين، لكن يسقط قدوة فلان ابن فلان، طريقة فلان ابن فلان. هو مسلم علانية جهرا. فإسقاط القدوات فكر كفري يهودي والعياذ بالله. إسقاط القدوات المسلمة فكر من العدو نفسه. Jadi inilah cara wong kafir, wong Yahudi, Nasoro nak ngancurkan kita Muslim. Mana cara ngancurkan kita Muslim? Kita dihilangkan pengaruh panutan, dihilangkan lagi tokoh
yang ditokohkan, dak kate lagi tokoh yang dipanutkan, dak kate lagi suri tauladan di depan mata gitu dijatuhkan. Jadi kalau ada tokoh seorang muslim, wow hebat dia, tapi selalu oleh orang kafir tadi disongolkan, ditampakkan aibnya, aib atau dibuat berita-berita buruk agar tokoh ini tidak punya pengaruh, hilang namanya besar tapi pengaruh untuk orang dijatuhkan dengan hoak atau berita-berita yang bohong. Akhirnya muslim tidak punya kedua, tidak punya uswah, tidak kate panutan, akhirnya ngawak diri masing-masing. هذا موجود من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار وقالوا ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي الأسواق، ما لي. فقالوا ما لي هذا الرسول يأكل الطعام، ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي. استحقار، استصغار، إسقاط القدوات من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. في النبي فكيف يبندونه؟ هم حاولوا يسقطوا قدوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يبندونه؟ إذا اسمع، إذا سمعت إنسان ينكر جهارا نهارا على إنسان، هذا لا يريد الإصلاح، هذا يريد التخريب، هذا يريد الفساد، هذا يريد الأمة تختلف أكثر والعياذ بالله. Nah ini nak menjatuhkan tokoh atau menjatuhkan panutan ini sudah ada dari zaman Nabi. Nabi pun pernah dijatuhkan oleh orang-orang kafir. Apa itu Rasul? Makan, masih ke pasar, masih tidur, masih kawin. Apa itu Rasul? Zaman Nabi nak dijatuhkan yang mana? Zaman yang setelah zaman Nabi. Jadi kata beliau, kalau ada orang yang ingkar dengan sesuatu yang tidak dia senangi, tapi ingkar yang sampai nyebar ke kemana-mana, ini bukan pengingkaran yang benar. Ini pasti tujuannya untuk merusak agar tambah banyak orang yang cekcok, agar tambah banyak orang yang pro dan kontra. Akhirnya timbul keributan. Bukan untuk membenahi atau bukan untuk mendamaikan, tapi malah untuk memperbesar suatu permasalahan. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يصدق فيه الكاذب عكس، ويكذب فيه الصادق، ويخون فيه الأمين، ويؤمن فيه الخائن. أيوة، وتنطق فيه الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه الذي يتكلم في شؤون المسلمين وفي شأن عامة المسلمين، رجل تافه ليس له تاريخ، ليس له سند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس له خشية، يتكلم في أمور المسلمين. منين جيت أنت؟ لأن الصالحين إذا تكلموا بدأوا بأنفسهم، يبدأ بنفسه بالعمل، ثم إذا تكلم كلامه يكون في قلبه يصل إلى قلوب الناس. Ini kata beliau, kata Nabi kita Muhammad, kagak bakal datang zaman beliau yang jujur tidak dipercaya, yang bohong yang dipercaya. Kagak bakal datang zaman wong yang jujur tidak dipercaya, wong yang bohong itu yang dipercaya. Wong yang galak berkhianat itu yang dipercaya, wong yang amanah tidak dipercaya. Wong yang galak berkhianat, galak nipu itu yang dipercaya, wong yang amanat tidak dipercaya. Nah itu akan datang zaman seperti itu, kata Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di akhir zaman ini kita sudah tahu berapa banyak hal yang telah terjadi. Orang-orang yang berkata benar dibilang hoak, suatu hoak dibilang kebenaran. لكن سيدنا دخل على مجلس سيدنا بكر في خلافته رجل من العرب ما يعرف وجه سيدنا بكر، ما يعرف من الخليفة، فكان سيدنا بكر جالس، سيدنا عمر جالس، صحاب، فدخل أيكم الخليفة؟ وين الخليفة؟ أين الخليفة؟ سيدنا بكر ايش يقول؟
أنا لا. نظر إلى عمر قال هو إن شاء. وإيش الأدب هذا؟ هو إن شاء. هو الخليفة، لكن تواضع منه وأدب في حضرة سيدنا عمر، يقول هو إن شاء. عمر إن شاء الخلافة. هذا أدب. هذا أدب الأقران، هذا أدب الإخوان. لكن لا تستشعر أنك خير من في المجلس. لا تقول أنا. السيد الحبيب عمر له حكمة جميلة جدا كتبتها بيدي من لساني قبل أكثر من 27 سنة أو 30 سنة، قبل دار المصطفى، في بيته في الروحة في مولى عيدين عصرا. يقول سيد الحبيب عمر: ما ذاق الهنا من في قلبه ركيزة أنا. ما ذاق الهنا، ما ذاق الهنا من في قلبه ركيزة أنا. يمشي بين الناس هو ما يقول بلساني أنا، لكن لسان حالي يقول أنا. هذا أقوى، لسان الحال أفصح من لسان مقال. نسأل الله. لذلك ساداتنا أبي علوي نفس طريقتهم جمع النفس الهوى. يا الله، النفس والهوى هد عليها وخالف النفس والشيطان وعصيهما. ما في طول نفس. ساداتنا أبي علوي تهذيب النفس، تهذيب النفس، تهذيب النفس. إذا هذبت النفس صرت أنت ربعني خلاص كلك عبد لله، صرت عبد لله. عفوا akan كثير. Apa gola tadi beliau ngomong ada wong datang di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. Wong ini tidak tahu mana gai Khalifah. Itu beliau nanya, yang mana Khalifah? Yang mana Khalifah? Abu Bakar Siddiq ada sini. Tidak ngomong Abu Bakar, ana Khalifah. Tidak. Huwa insya. Sebelahnya siapa? Ada Sayyidina Umar. Jadi beliau nunjukkan Sayyidina Umar. Ini huwa insya. Dia Khalifah kalau dia galak. Kalau dia enggak, itu adabnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tidak pernah ngeraso dia paling baik di satu majelis. Paling baik di satu majelis. Makanya beliau ngomong tadi, beliau pernah nyatet nasihat dari Habib Umar. Di mana waktu itu nasihat itu belum ada Darul Mustafa, masih di rumah di Maula Aidin. Itu beliau catat ada nasihat dari Habib Umar. Apabila di hati orang tersebut masih ada aku, masih ada keakuan, aku yang terbaik, aku yang lebih baik, aku yang lebih bagus, maka tidak bakal ngerasakan yang namanya ketenangan, kesenangan dan kebahagiaan. Kalau masih diri ngerasa aku baca, aku lebih baik, aku lebih bagus. Nah ini tidak bakal ketemu yang namanya kesenangan, kebahagiaan. هذا المشكلة النفس، المشكلة اللي حجبنا عن الله النفوس هذه. Nah ini yang menjadi masalah. Makanya At-Thariqah Ba'alawi itu lebih menekankan yang namanya dia tazkiyatun nufus, neken, mendidik nafsu, mendidik tasawuf, belajar tazkiyatun nafs. Kenapa? Karena masalah nafsu ini memang benar-benar masalah yang paling besar. الإنسان حتى الإنسان المؤدب الذي يعامل الله، حتى لو رأى إنسان خمر يشرب خمر عزكم الله، صلى الله عليه والعافية، يعني ينظر إليه نظرة يعني شفقة ورحمة، ليس نظرة تكبر. صح؟ هذا مسكين، هذا عاصي لله. نظرة تكون نظرة شفقة ورحمة، أن نخلصه مما هو فيه، ليست نظرة علو وتكبر أو شماتة. أنت عاصي أنا طايع. قلوب ربي لحظة يقلب قلبه ويجعلك فاسد ويجعله من الصالحين. Nah ini kata beliau, wong yang beradab, apa dia wong beradab itu? Wong yang beradab itu apabila di matanya nyingok ada wong bermaksiat. Contoh, wong yang galak minum khamr, galak mabuk. Wong yang beradab, mana cara memandang mereka ini? Mereka memandang orang yang maksiat ini tidak ngerasa aku wong yang lebih baik, tidak. Tapi mereka memandang orang yang bermaksiat itu,
Ya Allah, dah cepat dipandang dengan cara pandangan rahmat, dengan pandangan kasih ya Allah, kesian mereka ini maksiat, ya Allah, lepaskanlah ya Allah dia dari kemaksiatan, cabutkanlah ya Allah dia dari kemaksiatan. Bukan dipandang tuh wong lolo maksiat, aku tidak ada maksiat, calon neraka dia. Orang yang punya adab tidak memandang itu kepada ahli maksiat. كن عسينا بشر الحافي تابعي رضي الله عنه. بشر الحافي كان قبل توبته عاصي، شرب خمور، بيته دائما رقص وخمور هذا. فمر رجل مسكين فقير يريد طعام على بيت، شاف البيت هذا كله فيه رقص وزيطة وهمبليطة على قول زنبليطة وشرب خمور وأغاني، فقرع الباب هذا. رجل فقير بس منور، ففتحت الخادم أو الخادمة، بيت من هذا؟ هذا بيت عبد أو فقير، هذا بيت عبد أو حر، بيت عبد أو حر، هذا من يصنع هذا؟ فطرده الخادم، راح قال أدب، هذا بيت حر، ابن حر ابن حر. قفل الباب ومشى هذا الرجل. بشر الحافي قلبه تحرك، الله نظر إليه، رجع للخادم، من في الباب؟ الرجل هذا يسأل، تافه من في الباب؟ الرجل يسأل يقول هذا بيت عبد ولا حر؟ ايش قلت له؟ قلت له بيت حر بن حر. فتح الباب وخرج يمشي بدون نعال لكي يدرك الرجل هذا. أدرك الرجل قال بل بيت عبد ابن عبد ابن عبد، تبت إلى الله، تبت على يدك إلى الله، أنا عبد لله سبحانه وتعالى، وبطل في الخمور وبطل في بشر الحافي. سألوه بعدين لما لا تلبس النعال يا بشر؟ قال قدمان سعت إلى الله حافية لا ألبس فيها النعال، سعت إلى الله حافية لا ألبس نعال فيها، رضي الله عنه. هذه القلوب يا أخواني، القلوب المنورة، القلوب التي تستشعر عظمة الله، القلوب التي تخاف الخاتمة، الإنسان يخاف الخاتمة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى يحسن عاقبتنا يا الله. Amin ya amin. Jadi ada cerita dari beliau Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ini sebelum beliau tabi'in. Beliau tabi'in yang ketemu dengan sahabat. Sebelum beliau menjadi seorang tokoh ulama, sebelum beliau menjadi tokoh alim ibadah, abid, sebelum itu beliau adalah pemabok. Di rumah beliau itu tempat joget, pokoknya tempat maksiat. Suatu malam ada si wong fakir, wong yang ini ya wong yang butuh ngetok rumahnya, tapi yang ngetok ini bukan wong yang pagi tidak semayangan, wong pagi yang semayangan, jadi ada nur, ada cahaya, jadi ngetok dia, dibuka oleh pembantu Bishr tadi. Kayak dia nanya, ini rumah abid atau rumah hur? Ini rumah hamba sahaya atau rumah wong yang merdeka? Kata pembantunya, aina ngejek kau nih. Ini rumah wong merdeka, ibn merdeka. Maksudnya merdeka tuh bukan budak. Kalau Palembang kan budak kecil ya. Ini budak hamba sahaya. Bishr al-Hafi subhanallah yang di atas, yang lagi joget, lagi maksiat. Allah masukkan di hatinya nur berkat ada wong yang di bawah tadi. Akhirnya dia ketemu sama khadimnya. Siapa tadi yang di pintu tadi? Yang di pintu tadi wong gila. Masa ngomong ke kau anak budak, kau anak hur, bapakmu hur, kakekmu hur, kau anak merdeka, bapakmu merdeka, kakekmu merdeka. Langsung Bishr al-Hafi metu dari rumah, tidak bersendal, dikejarnya. Langsung dia ketemu sama bu wong ini. Aku tobat, aku anak haber, aku anak hamba sayo, bapakku hamba sayo, kakekku hamba sayo. Nah sejak hari itu Bishr al-Hafi ninggalkan galau semua kemaksiatannya, dan kemana-mana dia tidak bersendal. Pernah ditanya ngapa dia tidak bersendal? Aku tidak mau berjalan mendekati Allah dengan aku memakai sendal, mengingatkan taubatku yang pertama kali. Sallu ala Nabi Muhammad. سيدنا حسن البصري سيد التابعين في البصرة، دخل أعرابي البصرة قال من سيدكم؟
قالوا الحسن البصري وبما سادكم سيارة بالبيت بيوت بإيش سادكم؟ قالوا استغنى عن دنيانا وافتقرنا لدينه. استغنى عن دنيانا وافتقرنا لدينه بهذا سادنا. Jadi di Basrah ada Al-Imam Hasan Basri. Al-Imam Hasan Basri ini ada seorang tabi'in di Basrah. Lalu ada wong Arabi, wong Badui ngomong di Basrah, siapa pemimpin kalian ini? Siapa panutan kalian ini? Kata wong yang di Basrah, Sadatuna ini Sayyidina Hasan Basri. Apa yang membuat kalian itu nganggap dia jadi pemimpin? Kalian tuh nganggap dia jadi pemimpin oleh apa? Ngejuk kalian apa? Ngejuk kalian mobil? Ngejuk kalian rumah? Ngejuk kalian makan? Sampai kalian ngangkat dia jadi pemimpin? Apa yang dibagikan kepada kalian? Dijawab oleh orang-orang Basrah. Beliau ngomong, give goal Hasan Basri. Kami diajarkan ngerasa cukup dengan dunia. Dan kami dibuat fakir, dibuat butuh dengan agama. Dengan dunia kami diajarkan jauh-jauh dari dunia. Dan kami dibuat selalu butuh dengan agama dan ilmu. ناداه واحد سيدنا حسن البصري، واحد من الأوام ناداه يا مرائي. مرائي أنت، رياء مرائي رياء. كيف حاله بكم نحن الآن؟ لحد نحن مرائي. ايش مرائي انت؟ يلا تقدم. نفوس فينا، نسأل الله العافية والعافية، الله يطهرنا. لكن سيدنا حسن البصري لما نادى هذا الرجل يا مرائي، هذا انطقه الله، هذا انطقه الله، بكى وقال صدقت والله أنا مرائي، هذا اسمي. استفاد من نطق الله له، وإن كان هو صادق كذب، ما هذا قضية ثانية. أنطقه الله، أنا استفدت لكي أصل إلى الله بلفظي هذا، أتحقق بهذا اللفظ. الله بكى صدقت أنا مرائي. يا الله، استغفر الله. إيش هذا يا الله؟ هذه القدوات موجودة عندنا، في أناس مربون مزكون. هذه التزكية الغرب والكفار يريد إسقاطها، لأن لا تخشى على الناس. الغرب والكفار ما يخشون ما يعرفون المسلمين، ما يخاف السلاح، لكن هم يخافون الله أكبر. يخافون الرجل الذي إذا عرضت عليه المرأة العارية يعرض هكذا، إذا عرض عليه المال مقابل بيع دينه يعرض. يخافون من هذا الغرب، يخافون من النفوس المزكعة، هي التي ستصل إلى الجهاد، هي التي ستجاهد في سبيل الله. النفوس المزكعة ماشي فيه، ما تحب المال، ما تحب النساء، ما تحب هذا التصوف. هذا معنى التصوف الحقيقي. Agak, ini ada cerita lagi. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi Sayyidina Hasan Basri tadi, jadi beliau lagi jalan, ada wong yang lagi aku, wong ria. Sayyidina Hasan Basri diteriak ke wong yang ria. Mak mano kalau gitu aja itu. Beliau ria. Ini. Gomak mentah. Kalau diteriak gong ini Sayyidina Hasan Basri dipanggil wong ria. Apa kata Sayyidina? Ada mulut dia itu mengucapkan itu wasilah. Allah yang ingin nak nyampe ke aku. Kalau aku ni wong yang ria. Nangis Hasan Basri. Sayyidina Hasan Basri nangis. Sodakta, benar kau benar. Kau memang benar. Aku memang wong yang ria. Kau tak salah lagi, aku memang ria. Ini namanya tazkiyah. Ini yang namanya pendidikan terhadap nafsu. Nah, wong kafir tidak takut dengan pedang, tidak takut dengan senjata, tidak takut mereka. Yang mereka takuti apa? Yang mereka takuti adalah orang-orang yang bisa nahan nafsunya. Kalau nyingok betina buka aurat, berpaling, bukan rezeki. Iya, kalau wong ada wong yang apa ngajak maksiat, udah bawa paling.
Ini uang yang nak nyodok ke dunia dia berpaling. Nah ini yang ditakuti oleh wong kafir. Makanya wong kafir tidak takut dengan pedang. Wong kafir takut dengan Allah Akbar. Siapa yang mengucapkan Allah Akbar? Wong yang dia bisa melawan nafsunya, yang terdidik nafsunya. Ini orang kafir takut dengan orang-orang yang seperti ini. Makanya orang kafir nak ngerusak agar orang-orang muslim tidak lagi mengenal akan dirinya dewe untuk mendidik nafsunya dewe. سيدنا علي زين العابدين اتهمه رجل في سرقة ماله. سيدنا علي زين العابدين في المسجد يركع ورجل هذا يركع. خرج الرجل قبل سيدنا علي زين العابدين يفتش عن ماله ما وجد ماله. مالي في المسجد هذا. جاء في المسجد حصل سيدنا علي زين العابدين ما في المسجد. أكيد هو أخذ مال حقي. أكيد هذا علي زين العابدين أخذ مالي. راح إلى بيت علي زين العابدين قال له هات مالي. أنت أخذت مالي. أنت آخر من خرجت من المسجد. اتهمه أنت آخر من خرجت من المسجد. أكيد أنت أخذت فلوسي. كم فلوسك؟ ما أخذتي. قال لا أنت كم هي؟ كذا كذا. جاب له من مال حقه سيدنا علي. أعطاه من ماله. خذ. لما راح الرجل إلى بيته وجد ماله في بيته. فلوسي في البيت هذا يا الله حرام علي. اتهمت ابن بنت رسول الله. رجع على سيدنا علي زين العابدين سامحني يا سيدي العفو منك اتهمتك فلوسي وجدتها في البيت سامحني العفو خذ مالك. قال لا خذه لك هذا ليس لي. إن أهل البيت إذا أعطينا لم نرجع في هبتنا. أنا وهبتها لك من البداية. هذا هذا الآن نحن نشوفه صعب لكن سهل بالتربية التزكية قليل 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 لترقى الإنسان. نسأل الله يوفقنا وإياكم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاي. جزاه الله خير حبيب رزقي بن سقاف الحبشي كرمه الله. حبيب محسن حبيب عقيل كلكم جزاكم الله خير. تعاونوا على البر والتقوى. زمان فتنة. شوف انتبه زمان فتنة في الطريقة الواحدة بين أصحاب الطريقة الواحدة فتنة. تكاتفوا وتراحموا وكونوا إخوة واحدة وخلوا شيخكم أمامكم. شيخكم أمامكم إمامكم أمامكم وامضوا حيث تؤمرون ولا تتخلف ولا تلتفت. يقول لك هذا بدعة يقول لك شرك يقول لك مسبة علوي يقول لك لا تلتفت أبدا. امشي خلف اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة بجميع المسلمين حسن ظن بجميع المسلمين حتى بما فيه من المخالف والمخالف لنا والذي يسب لنا بما علمنا نحن الأدب معه. اللي يسبك لا تسبه. من عصى الله فيك أطع الله فيه. نسأل الله يفقنا وإياكم ويأخذ بيدينا ويصلح قلوبنا وقوالبنا. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. العفو منكم تأخرنا عليكم سامحونا. Nah ini yang terakhir cerita kata beliau tadi. Beliau Imam Ali Zainal Abidin. Jadi Imam Ali Zainal Abidin tadi ada orang dua lagi duduk di masjid. Di situ ada si kau wong juga duduk di masjid. Akhirnya yang si kau wong ini dia keluar. Pas dia keluar dia ngawak duit. Nak pergi ke pasar. Pas sampai di perjalanan dia cari ya. Nah duit aku mana? Duit aku mana? Ini di masjid. Ini di masjid ini. Pas dia ke masjid, Imam Ali Zainal Abidin ada kata lagi. Imam Ali, nah pasti dia nilang ngambil duit aku nih. Gua ngajar ini. Akhirnya dia pergi ke Imam Ali Zainal Abidin. Dia ketok kan. Pas dia ketok nih tanya, mana duit aku? Mana duit aku? Duit apa? Kau yang terakhir keluar dari masjid. Mana duit aku? Mana duit aku? Berapa duit kau? Sekian. Nah, bela. Sudah, memang punya aku dia. Balik dia tadi. Tak jadi ke pasar, balik ke rumah. Duitnya ada di rumah. Nah, ya Allah, aku telah nyakiti cucunya Rasulullah. Cucunya Rasulullah. Akhirnya dia datang lagi ke rumah Aja Nabi, dia nak balik ke duit tadi. Kata Imam Ali, kami keluarga Nabi kalau sudah mentu tak masuk lagi. Itu keluarga Nabi yang dulu. Itu keluarga Nabi yang dulu. Dia ada bahasa Yazal Mu'asam.
Jadi itu balik, dah, kami dah ngambil lagi sudah apa yang sudah kami keluar kembali lah. Itu subhanallah. Dak pacak kita nak macam Imam Ali Zainal Abidin ini. Ulah dicaci ini masih. Dak. Itulah tazkiyatun nufus kata beliau penting. Nah tadi beliau tutup dengan doa. Lalu beliau ngomong tadi apa dia? Ini zaman-zaman fitnah. Ini zaman-zaman fitnah. Jadikan guru kalian tuh di depan. Guru kalian di depan. Depan guru kalian. Apa kata dia beloi? Jangan oleh kanan, jangan oleh kiri. Kalau kanan ada ngomong bid'ah, kalau kiri ada ngomong syirik, kalau ada kanan ada ngomong apa? Nasab alawi palsu. Nggak usah ditoleh. Nyengok guru di depan. Nyengok guru di depan. Kenapa? Karena guru yang kita ada di depan ini mereka benar-benar ittiba bi Rasulillah. Mereka benar-benar ngikuti Rasulullah. Jangan wong ngatoi dibales ngatoi, jangan. Wong ngatoi jangan dibales ngatoi. Kalau wong ngatoi balas be lanta lasano. Itu tambahan ya, insyaallah mungkin itu beliau minta maaf, mungkin agak kedaluan, agak kelambatan, tidak macam biasanya. Walaupun minkum mungkin banyak juga kekurangan dalam penerjemahan. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairal jaza kepada Syekh dan Habibuna Muhsin Kapten yang mana telah menyampaikan mau'izatul hasanahnya. Semoga kita pada malam hari ini yang mendengar, yang melihat, semoga mendapatkan manfaat dari apa yang beliau katakan tadi. Maka berakhir daripada acara tadi kita, maka berakhir juga acara kita pada malam hari ini, yang mana doa yang pertama akan disampaikan daripada Al-Ustaz Al-Habib Rizki bin Sigab Al-Habsyi untuk mengirimkan doa khusus almarhumah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh al-marhum ila rahmatil hayyul qayyum Danau bin Muhsin ila ruhil marhum ila ruhil marhumah Wangi binti Lakim ila ruhil marhumah Nurlaila Hayati binti Muhammad Adam ila ruhil marhum Mustafa bin Danau ila ruhil marhum Arasidi bin Danan ila ruhil marhumah Rupawan binti Hawi nama billahum rahamahum ma'afim ma'afanhum أكرمهم عندك يا رحمن أنت أن الله يرزق النجاح والفوز والسهالة والجمالة لأمر الولادة رزقي بلندري إلى روح المرحومة وإلى روح المرحوم إلى رحمة الحي القيوم رملي بن شافعي وإلى روح المرحومة مرنا بنت محمد صالح إلى روح المرحوم Haji Muhammad Effendi Syukur bin Abdul Syukur إلى روح المرحوم Muhammad Firdaus bin Haji Muhammad Effendi Syukur nama billahum rahamahum ma'afihim ma'afanhum anti anna Allah yashfi ومرضنا ومرضى من طلب منا الدعاء خصوصا النساء رمضان بنت إمران لما شفيان عاجلة لا يغادر بعدها سقما ولا الذين وعليكم سلام على من واسلفنا الصالحين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Baca doa maulid. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنأتي من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يسوي قول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمدي صفوة ربنا وحدانا وإذ انتجزنا بمودتها هنا نرفع عين فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوصلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين والسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في البقاء الأرض واجمع كل من آدانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن خدمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب عزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, berakhir tadi dengan doa tadi, maka berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Namun sebelum saya tutup acara pada malam hari ini, ada sedikit penyerahan tanda mata yang akan diberikan oleh Al-Habib Rizki bin Sigap Al-Habsyi kepada Syekh Sani Bayasyut. Pada
Jazakumullah khair. Terima kasih. Maka baiklah Bapak Ibu Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selaku pembawa acara pada malam hari ini mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada hadirin untuk membuat halaqah